was really beautiful, was really technical. We had a lot of turns and it was really mountain bike. The climb was really short and the downhill was short too, so it was really good to have three. At the beginning I was with Israel, my teammate, and we made 1 lap and a half together. Then I decided to go alone, to train well and to give all I had. So I did 2 laps and a half alone, but it was really difficult because I wasn't really far behind me, so I had to push hard. I was there to train because Grand Prix Massi is really important, and there is many guys who have a really good level, so it's really good to train. My goal is the World Cup and the World Championship. It will be later in the season, so I was here for training. Bueno, el cap de setmana ha començat molt bé. Ahir vaig guanyar la crono, que es va disputar aquí també a Corró. Avui la cursa, el circuit ha estat perfecte, un circuit molt entretingut, amb molt trencacames, estretet, molt corriol, preciós. Ja és típic d'aquí, sempre ens agrada molt vindre a córrer aquí, és córrer a casa. I bueno, molt bé, la veritat és que molt contents, hem guanyat per equips, líders, perfecte, un cap de setmana rodó. Bé, doncs després de la victòria i el crono, doncs no sabia si m'afectarien el rendiment. La cursa ha sigut una cursa molt disputada en què els dos membres de l'equip Massi, l'Israel i en Corró, han sortit a rebentar-ho tot i ha sigut impossible que falsi la roda. Després, doncs, guaita cadascú la cursa pel seu compte, no? Hi havia unes mínimes diferències que han sigut vàlides fins al final. Estic molt satisfet de la cursa d'avui i espero doncs, mantenir aquest millor de líder.